Kaseng New Trap Youth Council hagsinu konjukatayo kala dawa ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bakan thung da kakunhun tokit jukiri Sampang bakin let thau ya ke bor jong ka radiation uranium bakan no lat na kitliu ki baksam ha nong ba jenren Southwest Khasi Hills District. New Trap Youth Council HYC kelabo ikni mat jeng dawa Ahmad Menteri Ketenat Forest Kejelau James PK Sangma haba berngemru balada ke Sarkar kamne AA ikni ngakam kaseng kan let ban ai kejeng budoi syaka Sarkar pedeng bat syaka National Green Tribunal haba ikran begelat patai kubor hadin kejeng ikendo yo menteri Presiden ke HYC Robert Jun Kharjaren ula pentep bagidan New Teli Kitleuk Sam Uranium jong ke Atomic Minerals Division kebelak sam hanong ba jenren bat ke radiation na kini Kitleuk kalalat cabar na kejeng pra bat kejeng tua jong ki slap dobilat belatap ikini Kitleuk kadkum kejeng ong jong u kejeng toket ya kebor jong ke radiation kalong kebadan kambha namar kalapan keta ikinong song shnong jong kathan ulong ba ke Sarkar kedeban pha de kenhun lat luot jong ki riu Sampang ban toket om ban pha de agency bakadan kentop yaki DC bat SP namar kim degi start science ki banang bantho ulong balada ke Sarkar kampa toket ke HYC kan bo de kejeng ujor ke Ketenat Forest bat environment ke Sarkar pedeng bagan tuklar balada ke niru kamlong kam kaseng kan ujor sendon ke National Green Tribunal une unang elam ke HYC ula pentep banagal yang menteri ula penpau kejeng saukia halor ke kam ba ula penpau ru ba kejeng lat ke radiation ke kam ke ban ketajur ula pentep bong menteri ula kular bansara ekran ne kene kam syaka jingelang jong kunhun menteri na kebentaman syem ekarai ba kadai bansyem bat lalap ba ka jingdon jong ka radiation kala palat ya ka ke ba di bandon kapoi hadu arspa tam ka radiation level hang tu bat ngila sungukia sekadi na kaliang seng bat na kaliang jongi ngila dawa na u minister in chat ban thungno kerti ya ka kunhun thokit jong ki start wat bene Omdi ban pha da ki police omdi ban pha da ki magistrate kum ba pha ka district administration ki bopli ki police ba ka district administration ki nele yu ta radiation ti kini kimdi ki competent authority la ni kimdi ki board ya ka ban test radiation tinggal da ong ya ki ba la dan pha da ka UCL ru na kalian jungi ngim sanya menu ban sanya ya ka UCL ya ka UCL la snak nang ban ti uranium tila da phin pha da ka UCL menta ban test ya ka radiation level la long kumbachu pha do briu bala long interest lupa tingi ong ba la da ki pha da ki UCL ru ngim pediang bat ngim nom relay ru ya ta ka report ke ban ka UCL ka le tina kale ngujungi la dawa ba kadon ka ki don da ki wei pat ki independent agency ki ba la don menta bat kini menta ki di ban le satu ka area ya ka ban wat benya ya ka label jong ka radiation nomor ngim tip syuk menta hadu kan no kadang long safe hadu kan no kadang sengan ye ki nong song snong bakin syong satu ke area ti don ki area li ki bom syam latap tina kali jong long ba kala don kam ban let sa sin ban ye gitu ki jaka ki ba khlem pat syam latap la de ban tap no bat itu ki jaka ki bala tap man suai ki bala sator menta la de ban le biang ka risil la de ke jing tap ke ba arsin tina kali jong u minister ula dam ong ba kani ke kam ka bakya kadi ke kam ke belong sensitif ula ong ru ba kadon kam ru ya ke kabinet ban sngo ya kani ula ong hangi ba unsa please ya kani ke jing keren ha kabinet ba ha ju opor unsa persyang ban konsol ya ki taki agensi ki badan but ula ong ru ba unsa chimkia ya kani ka kam ke belong ta